Twifurije icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tore mu gihugu cy'Ubufaransa, hari amakuru menshi kabisa ariko nta kindi kiri kuvugwa ni Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru Le Parisien kikaba kitubwira ati twese inyuma ya Paris. Paris Saint-Germain irakina n'ikipe ya Bayern Munich uyu munsi saa 3 ni finali ya Champions League. Uyu mugoroba i Lisbonne ikinyamakuru cyatubwira ko Paris Saint-Germain ifite ihurizo rikomeye cyane ndetse no guhura na destin yayo. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko abakinyi ba Paris Saint-Germain bashyize hamwe, abakinyi b'abastari ndetse n'igihugu cyose kibashyigikiye kandi kibari inyuma. Ikinyamakuru Midi Libre cyatubwira ati mufite uburenganzira ku bitego, akaba bakoresheje ubundi iyi ni siroga y'ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru L'Indépendant Catalan cyatubwira ati ihurizo rikomeye cyane ku ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ati bari ku gasongero hejuru cyane osome. Ikinyamakuru cyatubwira ko ari duel ikomeye cyane rero y'Abafaransa ndetse n'Abadage. Ikinyamakuru kitubwira ko Paris Saint-Germain ishobora kwinjira uyu mugoroba mu mateka akomeye cyane ku mugabane w'Uburayi itwara Champions League ya mbere, ariko irahura n'ikipe ifite ibikombe bitanu bya Champions League. Tukiri mu kinyamakuru L'Equipe kandi kikaba kitwereka line-up ahangaha gikoresheje aba expert bacyo, kikaba kitubwira ko Di Maria, Neymar na Mbappé bashobora kubanza kuri attaque y'ikipe ya Paris Saint-Germain, mu gihe kwa ikipe ya Bayern Munich bashobora kubaza kubanzamo Serge Gnabry, Robert Lewandowski ndetse na Kingsley Coman. Ariko ngewe Kingsley Coman simbiza yashadute, ahubwo ndabona harashobora kubanzamo nyine nkuko byari bisanzwe muri iyi minsi Ivan Perisic. Ikinyamakuru Le Dauphiné Libéré cyo kiranza kitubaza nawe kikubaza, twese se turi inyuma ya Paris Saint-Germain? Muri tayari twese turajya inyuma ya Paris cyangwa? Nange muransubiza muri comment kabisa. Ikipe isigikiye umugoroba ni Bayern Munich ni Paris Saint-Germain. Twakisha mu gihugu cya Espagne ni Paris Saint-Germain, Bayern Munich nayo biri kuvuga i Madrid aka kanya kabisa. Ikinyamakuru Marca cy'i Madrid cyatubwira ko iri ni ijoro ry'umupira wa nyawo. Kikaba kitubwira ko rero inzozi z'ababiliyoneri ba Paris Saint-Germain uyu munsi bashobora kuza kuzikabya rwose batwara Champions League ku mugabane Burayi, mu gihe Bayern Munich nayo ngo ntago yoroshye by'ukuri ifite igipfunsi kivuza ubuhuha, mu gihe Robert Lewandowski ashobora kuza gukuraho rekord ya Cristiano Ronaldo, kuko Ronaldo yatsinze ibitego 17 muri sezo imwe ya Champions League 2013-2014. Robert Lewandowski akaba afite ibitego 15, arasabwa ibitego bibiri kuri finale agahita anganya rekord na Cristiano Ronaldo, yatsinda hat-trick agahita kuraho iyi rekord ya Cristiano Ronaldo yo gutsinda ibitego 17 muri sezo imwe ya Champions League. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko Mbappé na Neymar aribo bayoboye iyi project yose ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru AC kikaba kitubwira ati amadolari ya petroli arahura n'Uburayi bushaje. Ubwo barimo baravuga rero ikipe ya Paris Saint-Germain ifite n'abanyakatari kabisa ma petroli nyinshi cyane, mu gihe bari buhure n'ikipe ya Bayern Munich mu by'ukuri imwe mu makipe akuze cyane ku mugabane w'Uburayi. Ikinyamakuru kitubwira ko maji za Neymar, umuvuduko wa Mbappé bishobora kuza kugira impact ikomeye cyane kuri iyi match yo kuri umugoroba, mu gihe kandi ngo baze kwitondera cyane efficacité, kudahusha kw'ikipe ya Bayern Munich biyobowe na Robert Lewandowski ndetse na Thomas Müller. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko abakinyi barindwi bakomoka muri Espagne baraza kuba bari kuri iyi match yo kuri umugoroba i Lisbonne. Akaba abanyaburayi bagira amatiku. Ikinyamakuru kirandika ngama dolari yava muri petroli ngo n'Uburayi bushaje. Petroli haruwo bayibye kari yabo, kari resources zabo, ugira ishyari kubera iki? Upfiki n'abakiri Uburayi bushaje. Uyo wandika savuga abajura ba Afrika satana. Reka ibyo tubyihorere twigire muri Mundo Deportivo. Ikabitubwira ko Barcelona yiteguye kongera kugaruka kuri Lautaro Martinez gushaka kumusinyisha, kuko ni priorite y'umutoza mushya w'ikipe ya Barcelona, nawe arifuza Lautaro Martinez. Mu gihe kandi ikinyamakuru kitubwira kuri Philippe Coutinho kitubwira ko umutoza Ronald Koeman akaba yiteguye kumuhamagara ngo bakaganira, bakajyana ibiganiro nyuma yuko Coutinho zabarangije iyi match ya Champions League ubwo naho icyumweru gitaha. Twekeje mu kinyamakuru Sport yo cyatubwira kuri transferi eshatu, kikaba kitubwira ko Barcelona yamaze kumvikana umutoza Ronald Koeman gusinyisha abakinyi batatu, harimo Lautaro Martinez, hakaza Eric Garcia kuva mu ikipe ya Manchester City ndetse na Jose Gaya ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Iki kinyamakuru kandi kikanatubwira ko Barcelona sabonye neza iri gushaka, ikaba izagerageza no kureba ko yazana Donny van de Beek, umusore w'ikipe ya Ajax Amsterdam kina hagati mu kibuga. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani nta kindi kiri kuvugwa, akaba ari ibishoboka yuko Antonio Conte yakirukanwa. La Gazzetta dello Sport, iki kinyamakuru cyo ku mpapuro ziroza cyatubwira ati Conte yatangaje ati uzasisa amasezerano ni wizishyura. Akaba rero iki kinyamakuru kitubwira ko ku munsi wo kuwa kabiri Antonio Conte araza kuganira n'ababoss b'ikipe ya Inter de Milan barabashinwa. Iki kinyamakuru kitwibutsa ko afite imyaka 2 kandi nibaramuka batandukanye nawe bagomba guhita bafata Maximiano Allegri. Rwose ikinyamakuru cyatubwira ko ari pre cyane ariteguye.
Corriere dello Sport iratubwira ati Inter iri kwirukana Conte imuta hanze, akaba Zanga ndetse na Marotta bakaba bazicana na Antonio Conte kuwa kabiri baganire ku kazoza k'uyu mutoza. Ikipe Inter de Milan ntishaka kumwirukana kuko izahita imwishyura, ahubwo ngo irashaka kumwereka ko nta mafaranga ifite, none Antonio Conte akademisiona akijyana. Anako kandi cyabako kitubwira ati Maximiliano Allegri arahari cyane. Quotidiano Sportivo iratubwira ati divorce izatwara miliyoni 40. Conte nibaramuka bamwirukanye baramukubita miliyoni 40 kubera ko afite imyaka 2. Ikimakuru Tutto Sport cyo cyatubwira ati Inter Maximiliano Allegri mumenya kari pre. Antonio Conte rero araza kuganira ni ikipe ya Inter de Milan, nibaramuka bamwirukanye ngo biteguye guhita bashyiraho umutoza Maximiliano Allegri afera suivre. Tukiri muri Tutto Sport kandi yatubwira ko Cristiano Ronaldo yamaze kuvuga ati yego muzane Eden Dzeko, akaba rero ikipe ya Juventus irashaka kumwataka. Cristiano Ronaldo akaba yavuze ati nta kibazo na kimwe rwose muzanye hano Eden Dzeko twakinana neza cyane. Tugarutse muri La Gazzetta dello Sport kandi ikayitubwira ko Cristiano Ronaldo ngari excited kabisa, ategereje kureba icyo Juve iri bukore na Andrea Pirlo kuri projet nshyashya, ngarashaka kumufasha cyane. Mu gihe ku rundi ruhande kitubwira ati Ibrahimovic nta wuzibye. Ibrahimovic kugeza kuri ngo rero akaba atarumvikana ikipe ya Milan ku bijyanye no kongera amasezerano. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, Sunday Telegraph ikabitubwira ati Maguire yahuye n'uruva gusenya, mu byukuri aravugwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero umutoza Gareth Southgate yaramuhamagaye mu byukuri amubaza rero ibijyanye no gufungwa na situation yose uko yagenze, akaba agomba gufata icyemezo niba azamuhamagara mu ikipe y'igihugu cyangwa se azamuhamagara. Ariko ikiza kibirimo nuko Maguire ku munsi w'ejo yamaze gufungurwa nyuma yaramaze amajoro 2 afungiwe muri gereza hariya mu gihugu cy'Ubugereki. Akaba ku munsi wo kwa kabiri nibwo azumva imyanzuro y'urubanza. Sunday People ikatubwira ati sister we niwe wabiteye, bamurekuye ariko kuwa kabiri akazumva imyanzuro y'urubanza, ndetse ikimakuru kinatubwira ko ashobora no gufungwa igihe cy'imyaka 3 cyangwa kishyura igifungo. Sunday Mirror Sport ikabitubwira ko azishyura ibihumbi 90 by'amapaundi, akaba yishyuye igifungo cy'imyaka 3. Ibindi rero byatangajwe n'umunyamategeko w'Umugereki Panagiotis Petropoulos, akaba watangarije ikinyamakuru akibwira ko mu gihugu cy'Ubugereki ushobora gufungwa cyangwa se ukishyura icyo gifungo cyo waruhawe ukakishyurira kashi bakakurekura. Ikinyamakuru The Sun kikaba kitubwira ko Aubameyang yatebwa abafana ba Arsenal ku munsi wo kwa gatanu nimugoroba nibwo yagiye live na brother we witwa Willy, baraganira bamubaje ku bintu bijyanye n'amasezerano na live kuri Instagram. Aravuga ati buri wese ari kuzana urupapuro n'ikaramu byatebwa abafana ba Arsenal ku buryo bavuze ati ntago karabu yacu ariyo yonyine iri muri iyi affaire ya Aubameyang kumwongera amasezerano, dore ko byavugaga ko yari yamaze kwemera 250 by'amapaundi ku cyumweru. Ikimakuru The Sun kandi kikaba kitubwira ko Lautaro Martinez ari gushakishwa cyane n'ikipe ya Manchester City, affaire suivre. Mu gihugu cya Tanzania dusorejeyo ikinyamakuru Mwana Sport kikaba cyagarutse cyane ku munsi w'ejo rero yari Simba Day kabisa, yasozaga Simba Week. Akaba rero ejo narakurikiranye guhera saa 8 kurinda match ya Vitali irangiye, ariko habayemo ibitangaza bikomeye cyane. Ikinyamakuru kitubwira ati rero fantastic Simba kabisa, another level. Ejo Diamond akaba yarakoze performance nziza cyane kabisa kuri Simba Day bwa mbere mu mateka. Akaba rero yaraje mu ndege aramanuka rwose agera hasi muri stade araperforminga guhera kuri ya ndirimbo ya Simba kirarishima, mode wijara byina zenguruka stade yose baraperforminga, byari hatari. Ibyo byamaze kurangira hajyaho hanyuma hakurikiyeho presentation z'abakinnyi hamwe na Haji Manara, ari ku muntu wa mbere atumye stade turika ya mbere yari Meddie Kagere, uratazamu wacu baramukunda kubi cyane abatanzania. Bigeze kuri Chama stade yose yaraturitse noneho burundu. Bigeze naho Haji Manara asoma amaguru ye. Bimaze kurangira haje Morrison. Yalla Morrison, stade yose yagiye ibirere, kigira amafieri, kikinyagana, kigira confidence, kirababyinira. Kirangije bagiha ijambo kiravuga ngo Simba ngo ni universite y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania. Ubwo no kuvuga ngo yaravuye muri secondaire agiye muri universite, ubwo secondaire ni Yanga yaba mufana none yitera ibirere, ibintu bitera ubwoba cyane kabisa. Haje kurikiraho match rero batsinda ibitego 6 mu gihe kuri igitego cya mbere cya Morrison cya atari shot rikomeye, ahita anatanga pass kuri Boko, iki cyambere kirangira ibitego biri kubusa. Bahindura ikipe, Brahim Ajiba bakubita shot rya atari, Chris
Mungalu kabisa Munyama baba we icyataka cy'igisore bakuye muri Power Dynamos uwitwa Charles niwe washyizemo agacingura cumu baterekamo ibitego bitandatu mu by'ukuri byari hatari byari ibintu byose kabisa byari umuriro ariko harimo n'igitego cya Chama by the way. Ikinyamakuru Sport Extra cyo cyatubwira ati Mawson ati yatumye stade yose irimbuka irahaguruka kabisa itera ibirere mu gihe kandi Sport Extra tubwira ko Sarpongo yijeje abafana b'ikipe ya Yanga ibyishimo. Mbibutsa ko uyu munsi akaba rero ari festival ya Azam ari nako kandi iki cyumweru kindi gitaha nabwo Yanga iribuza kuza kuba nayo itwereka ibirori ariko Tanzania na ambiance gusa les amis mbifurize rero kugira icyumweru cyiza cyane Imana ibarinde.